لما نيجي نشوف انت مسلمه ولا مش مهم، هيدا حديث. لا يبقى انا بؤمن باله واحد، وبؤمن بالخير وبالمحبه وبالتسامح. معلش لا، كل ده ملوش دعوه باللي انا بقوله. اللي انا بقوله في مرضى القلوب، يعني يبص ويشتهي الانثى اللي قدامه، مش مبين طبعا، خاص لما قلبه يا سلام وهو بيفكر بقى في الخيال، يا سلام دي والكلام كده كتير. انما واحده داخله تعمل ايه دي؟ ما يعني عندك ممثله مثلا 100 نقول مثلا سناء جميل، ممثله ما بقتش بطله ليه؟ لان مش حلو. يعني شكلها ظريف وكل حاجه، انما مش في نظر الناس اللي غاويين القلوب